Dalan. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Intay basa ti Proverbio 23, versikulo 5. Mabalin ang mapukaw ti kwartam, iti apagdarikmat, akas lakit din na addaan, iti payak, katumayab, akasla, agila. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, amay tampok, diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Anyang ay pare, kaano tama ba naginom? Manipod ng asawa ka, saan kamutan asumurus-surot kanyak iti inuman? Ay na pare, istrikto ni bakat ko. Di na kayat nga aginuma kon. Abay, saan mo akabalan ni bakit mo? Under disaya ka? Saan matakas ta? Kinayatnak ni bakat ko nga oray tambayak laeng. Isu timang pakpakan kanyak. Isu arumbang lang nga tulungak ije pwesto na, nga aglako itinatnatang. Kat, agpakada ka matsag paminsan, pare. Pasensyakan pare. Saan nakapalubusan ni bakat ko? Nang runa ita, tadandanin ti panaganak na. Padasan ka man nadagasan inton madamdamay di pwesto yo. Ipakada ka man kini bakit mo, bareng palubusan na ka. Ay na pare, agsay-sayang ka lang iti oras. Anya ti masapol mo, Romeo? Kuha ko ma. Anday baga kini pari Manuel, Carme. Anya ti bagam? Awisak ko mga aginom kami. Uray kat italaang matmanen. No kayat mo ti aginom, mapan ka asiksika. Saan mo nga iraman ti tao nga addan asawa na? Kit-kita amadama ti impake na itinatan, ayabam nga aginom? Uray italaang may. Pumanaw kan, di mo isungsung ti asawa, takagura ka no kasta ti aramidam. Ay blood matgam ni bakit mo pare. Pinambainan na. Imbagak lang arudan nga agbambanog ka lang no makisao ka kankwana. Nga may pilit mo. Nakabutbutang gayam ni bakit mo? Nakaungungat? Agpayso anaungat ni bakat ko. Ang manipod nagasawa kami. Saan kun aparikot ti kanak iti inaldaw. Saan akas iti tambayak. Akanayon nga agsaraw ti tiyan ko. Una, ngam saan kamat anawaya iti kayat mo papanan? Ayos lang pare. Anya ngay nga rod. Jakmat kaya ta kontra ni bakat ko. Tamangan kindi no papanawon na. Umadanin ti panaganak ko, Manuel. Amom tumat siguro ti aramidam no si kanto laangan ti agbantay je presto. Kasapulak tupay ti agtanggad. Asinon to ngay ti kadwam ba kahit? Nang runa, no adda kanto ije ospital. Irikap tupay lang je pwesto. Ay saan mo nga irikap na sayang tibirok iti may sangal daw. Tangdanak to ni Manang Glenda, ta isunto ti mangkadwa kanya. Sigurado ka? Wen, dakdak kalmet lang nga amang ti mabirukan di pwesto, ngam ti itangdan ko kini Manang Glenda. Narigatan, amangan no umalis iti pagkatangan dagiti regular a customer ta. Nakaumay ka matading ko, anya ti bagam? Wen Manang, saan ka di nga awan mat aramidam dito'y balayo? Apay aya. Problema nga ruti kadwak to iti ospital inton aganakat. Katangdanan ka kuma, tas ikanto timang kadkadwa kanyak. Kastamot tan timang patanggad kanyak. Ay katuan Dadakkel mo tan dagiti duwa nga anak ko. Kabaulan da ti agluto iti kanenda. Imay kun impakauna, tapno si kanto tinamnamaak amang kadwa kanyak. Apay, ti asawam ngay. Kat isong atimang bantay iti pwesto mi. Ala nga rod. Syakto ti mangkadwa kan ka inton aganak ka. Manuel, agreeing ka. Ang sakit-sakitan ti tiyan ko. Aganak aksan. Manuel. Kasano nga rod? Itaray ka ni ospital? Wanin Nasaganam ka din dagiti kasapulan di ospital. Wen, inkarga ko namin itibag. At itibangir a kwarto. Mapan mo alaan. Alang nga rod, agtaksitan. Total, adu mo ti taksi nga aglabas dito balay. Alang nga rod agunay kan. Bumangon ka ditan. Babae ti umuna nga anak yu kan ni Manuel. Wen Manang, imbaglakit di ata normal delivery.
kunak no masisaryan ako. Kasano, gimato ti blood pressure mo. Ayun nga rod manang. Alang nga rod, alis to am ti agpapigsa. Iti kasta, makarwartan iti mabiit. Wan manang. No, kasta, naganakan ni bakit mo? Pare, ni manang naglinda ti mangkadkadwakan ko anay di ospital. Dadi namat kayat ni Erikat to'y pwesto. Tasyak kumati mangkadwakan ko ana. No, kasta, nawayakan nga ginom, pare. At dayta ka manan pare. Agpainom kamot, pare. Amok adakkel ti maigamam akwarta ita. Wen, ngam ibang bangkok ti mapaglaklakwak pare. No, kasta, ada bangkong. Bangko may kanibagat ko pare. Di, saan mo nga ibang ko amin ama sa pulam ita? Uray basit lang, di ipainom mo. Ala, mangrikab kan. Tama pantaginom. Saan mo't siguro amaman ni bakit mo? Ay, alaman langan. Nagdagulit ka mat pare. Nagpipintas mo ti babae dito yung inuman pare. Kaya't mo, tagayap ta iti katugaw ta. Ha? Mabalin pare? Mabalin, basta eddaigam mo akwarta, pare. Ada! Mabit lang rod, na mga yabak iti kadwata. Such moments as these are to view. How tall Hello, mga pogi. Siyak ni Leslie. Siyak mat ni Jinky. Siyakmat ni Manuel, kat ni Romeo to'y kadwag. Sino ti kaya't makaabay kadakwada, pare? Umay ka dito'y abay ko, Jinky. Okay, pogi. O may gamatan dito yung habay ko, Leslie. Okay. Ag-order kayo nga rudan. Iti drinks me. No problem. Apay anarabyan ka nagawid. Pasensyakan bagat. Diyan ngamin na pagkadkadan ni Romeo. Amom ka di ana palalo ti sakit ti ulo. Sika kumamot ti mangbantay kini baby. Takanayon matan ti puyat ko. Maululawa ka kanayon. Sabali tirik na. Ay, amangan no puyat mo daytan, bakit? Isungarod asika kumamot ti agpuyat ita. Apay ngamin? No pagyanamlangan ni Manang Muglinda ditoy. Adamot pamilya ng as-asikasun na, Manuel. Ala, siya nga ron ti mga awer ni baby. Saanan? Nabartag ka mat. Maiwanan pa'y nga ron anasayaat ni baby. Amangan pa'y kit din humaibatan. Manuel, agring ka. Talaga adya kung kabahalan ti sakit ti ulo. Maulawag. Iturog mo nga minin Sana balen? Nakaturogan ti anak ta. Tiyak nga ron makaturog iti nakarwa sakit ti ulo. Kat, kanya nga rod. Ipang kay di ospital. Amangan na niya matanda ito. Maulawag ka talaga. Carmi! Awanan ti asawak manang. Adda ka no pintok nga urat iti ulo na. Unay mo tantikas to'y agasat ti kabsat ko. Nagubing pailaag ti anak yun. Kasano kami ni ti anak ko, manang. Saan mo pailaang nga panunutan dayta? Siyak pailaang ti mga iwan kan kuana. Ngam agitad ka iti panggatas kan pangdayaper na. Taam mo mat nga awawanan kami. Un manang. Saan ka madanagan? Siyak ti makaamoy ti amin ang kasapulan ni baby. Kasanom ita nga awiran ti anak yu kan ni Carmi. Kat adamat negosyo yung as asikaswam. Numabalin ko mamanang. Si kanti mga iwan iti anak mi. Itid ko amin ang masapol na. Kan ikan ka iti tangdan mong agawir. Ay kat kapilitan na kastanti mapasamak. Ayos lang ang kanyak.
May mayatan asyak ti mga iwan iti kaanakak. Saan mo nga ipaawir iti sa bali? Taama nga no saan anasaya at trato daken kwa na. Day tangarod mo ti pampanunutak manang. Ay, unay mat ngaminan ti gasgas at ti kabsat ko aya. Anya nga ron ngay. Saan tayo mat nga igam ti biyag tayo manang? Iso nga awatan tayo latan asi pupuso. Kumusta ka nga pare? Nay, si kamot gayam, pare Romeo. Wait, umay ka ba't kumustahin? Ano kumusta kan? Ayos lang mat pare. Nakailiw-liwag kan iti papatay ti asawam? Ikarkarigatak pare. Babaan iti panagtrabaho. Mayaw awan ko mat ti panagladladingit ko. Rumbang lang pare. Saan mo't anasaya at nagladladingit kalatan iti papatay ti asawam? Wan matkit di pare. Pare. Kaya't mo ti agragsan. Malagip mo dyan na panantay di. Kaya't mo tamapantamanin. Kaya't mo kunak pare. Sige pare. Kaya't mo Long time no see, Manuel. Nabayag ka saan ka nagpakita kanya ka? Pasensya kan, Jinky. Busy ak namin. Oh, anyamot day ta? Natay ngamin ti asawa. Ha? Condolence. Sorry no nagdamagan. Jakmat mo akas tagayam tinapasamag. Okay lang. No kasta, kanayon kamat siguro ngagpakita kanya. Siguro. Ang ni Romeo timang pilpilit kanyak ng umay ditoy. Nasayat mo't no kasta. Amo, Manuel, kailiw ka una yan. Agpaiso ka di? Well, sika, saan ka kadya mailiw kanya? Mailiwa ka. Ano kasta nga rod? Agkuyog ta inton madamdama. O sige, Jinky. Kanya pare, nag-enjoy ka matlang. Ay, pirmi pare. Kunak tumat nga ag-enjoy ka pare. Kasano nga rod? Agsinatan. Ay, una. Ag-awid akmaten. Katni, agsapa manan. Awan pa inanada tao. Sapay aglako akpay. Sige nga rod, tapno makainana ka pa Ay, uray maladawak manan amang lukat ije pwestok. Umayak to man ije pwesto kalpasan ti makalawas. Tamapan-tamanin ije ayuyang ta. Uray after 3 days pare. Ha? Umay ka, tamapan-tamanin. Wow! O sige pare, no isuti ko na. Kumusta ngay, Manuel? Manmanumot din nga umay mo sa rungkaran to'y putot mo. Pasensya kan manang Glenda. Sana bale? Sa anak mo't nga agliw-liway iti obligasyon ko. Wan, saan ka nga agliw-liway? Ngam kita damag ko ari na bii ka arumwar. Kat kaadwan nga agsapa ka na sumangpet. Ay sus, kita Manuel. Ay, nasaysaya at la ang mga sawa kan. Ngam iti kasta nga aramidam. Amang ano isupay kit di day ti pakaisagmakam. Uwan manang Glenda. Kat agyamanak iti palagityo. Ipagman, tanaawis mo man ang tigayam mo. Umay kayo dito Siyempre, pakailiw kamot lang nga makita. Ken, kailiw namat ang makita ni Jinky. Nagswerte ka inya. Tadi ka no, timang baybayan iti inuman. Wen tanusan nagapo kanyak. Saan na maamuan da ito'y aba? Ken nasayat man. Nasyak ka na yun, ti kayat mo kataypan. Siyempre, awanin ti sapulag kan kalisli. Napintas ka lang aruden. Nagsiksi ka pa. Day taman ti kayat ko kan ka. Kanayon, ti panangidaydayaw mo kanya. Wen tagpaiso ti ibagbagak. Apay ngay. Manulang abulan akanayon kami amapan itibar ka ni pare Romeo. Ngam, daytoy laangan ti karga ti bangko mi kani Carme. Napanan nga iti kwartak.
Kasano ako no maibos daytoy. Pangalaak nga iti igatang ko iti gatas ti anak ko. Oh, saanan anasaya at daytoy ang mapaspasamak. Inormnong mi iti mano atawan. Ngam manulang abulan kat maibos. Oh, kaslakit din adda payak dagiti kwartak. Nga iti apagdarikmat kat timayap. Oh, isardeng kon timapan iti dayjay abalay pagliwliwaan. Saan anasaya at tiit din dayjay. Agbalin kami ang nakakaasi iti anak ko. No agtultuloy daytoy nga aramid ko. Kumusta nga pare? Mapantamanin ijay ayuyang ta. Saanan pare? Ha? Manipod ita. Saan akon amapan ijay? Apa yan? Amom kadi. Ajak napupuutan. Adanda ni maibos ti urnong mi iti day di asawak. Ha? Iso apangasim pare. Hindi kan umay ditoy. No kayat mo timapan ijay. Si kalatan timapan. Ado pa'y kumatikwartak. No saan nak insungsong ijay. Ha? Saan anasaya at tinasumok ko. Iti isusurot ko ken ka, pare. Di mo sayangan ti kwartam iti awan kaus-uskan na abanag. Taamanga no di mo mapupuutan ti panakaungaw na. Aramatam kitdi para iti pagsayaatan ti pamilyam. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.